birinchi o'rin 48 ming so'm. Ikkinchi o'rin 12 ming so'm. Üçüncü o'rin 7 ming so'm. Sertifikat. İçinde o'sha rayonning sertifikati. Bunun içinde bunu özüңүздөр bilesizler. Ошол sertifikatты чыгарыш үчүн 1 ай мыйзамдуу түрдө күтүүгө туура келет. Bunun içinde sertifikat bölüнгөн, анан дагы sertifikat алып эле кетип калбайын деп, жанында кошумча акчасы бар, кубогу бар, медали бар, бирден кылысы бар, октосу бар. Абылкасымов Айбектен 5 миң сом бар. Биринчи келген жигитке кетти. Ак жолуңар ачылсын. Амин. Atlet kaç? Ya. İyi sen. Ali oturmadı. Kaynaya kalsın. Dört grup ошондо. Бул жерде 8 километр, 800 метр болуп кетет. Айланбабыздын узундугу 2 километр, 200 метр. Булар 4 grup туркайт. 4 grup болгондо 4 айланба. 8 километр, 800 метр. Балдар. 4 grup. Давайте. Балдар өтпөгүлө. Жыгылат. Grup кетет. Канча дейсиң? 4 grup. Аттанда болмаган өзүңөрдөгү бир жериңер майып болсо кырсыкташыңар. Бул жерде мен кичине жаңылыш окуп кеткен окшоймун. 10 номер менен Дос деген жерде кунан Самыргазиев Самагандыкы Замир дайындаган Баяман чапыр атат. Акты району экен да, Акты району. Ысык ата деп айтылып калыптыр. Акты район деген кайта? Аксыдан бери келип атат. А биз болсо кээде бул тегеректеги айылдар, Баканбаевдагы элдер үч жерге келип көргөндө өнөрүн койгон күндөрүбүз болот да. Sizlerin gelip bergenizler için çok rahmat. Kunan gülüp gütköndön keyin başta jorgo bolot. Başta jorgonu eğleri alып kelsеңиздер baştan Altınbek baştalardı çoğulta koy. Baştalardı çoğult. Bu yerde Nurel degen jigitçi at çabatken alaman. Keper Arık'tan gelgen. Nurel. Böyle bir yaka gelip koyçu. Oy bir yakta sayapkerler, yeğeler izde otmayın. Ağalar izde otat. Saygan jakşı görünüp ketip kalgan go. Mına gelatat bülüktördü özünüzдөр baa beriңizderçi. Kanday gelatat bülüktör? Тоң районундачы. Жылда аябай ылдам өтөт. Жорго, Кунан жоргодагы, Бышты жорго, Чоң жоргодагы, Аламандагы мына башында себеби башка оюндар. Экинчи номер өтүп атат. Экинчи номер бул Тайфун бу. Экинчи келе атсаң ошондой. Тайфун өттү. Каракетов жорго күлөккөн сыгата экинчи номер деген өттү. Аята бир жылга чыгып кетти. Айран армады эң башкысы бала кыргыздын жигитин көрчү. Аттан жыгылды, бирок ошол жерде ой колум, ой бутум белим деген жок. Айрадан атын секирип минди дагы кетип берет. Буга да кол чабуулар. Чабыш керек. Ат эмес, мүдүрүлсөң, жүрөгүң оозуңа тыгыла түшкөн заман азыр. Çaptış керек. Kaç керек. Kanyoy. Kakay, dur mine kalacak. Jaş balasın tutup. Ondan bir kadar yürüdü işte. Allah açıp et. Kaçak kuşa mı? Nasıl giyim? Kulak görüyor. Resmi işte. Kullandır. Ha, iza tak geldi.
блок. 5-chi nomer chiqib qoldi deb sudyalar. Shunga ko'ngil burib qo'ysangizlar. Davrat chiqib qoldi deb ko'ngil burib qo'ysangizlar. Sudyalar. Bulema alamandı menen bunan gülük tinchiraq o'tib, surqab o'la juraveradi da, жаңылып жазганы жок болот. Andықтан kine sudyalar üstüne düşüp ketdi o'xshaydi deydi chiqyapti. Hozir baş ayagı 7 yilga kelatat. Эми вакыттан пайдаланып мен бизден демерчилерибизди айта кетсек, бизге демерчи болгон эң башкы демерчилерибиз Тоң радионун администрациясынын жетекчилиги 150 000 сом сертификат менен ошол демерчи кылып ушул жердин баарын уюштурганга жардам берди. Күнчүгүш айыл өкмөтү колдоп коштоп, ушунун баарын суусун, могу жерде тазалыкты Net yerden bağırın türktürüp onday sizler şart yüz verildi. Gel oğla gel oğla. Ona rayonumuzun yetekçiliğe yardım verip şunday sponsor olup bizde öykünü oyun ötkürgönge şart yüz oturadi. Andan keyin buna Yeterli kızavatı'nın cennetçi Mukaş Zamir Ağa 50 000 son verip oturadi. Andan keyin Kızıl gayret çıkıp ketmedi. Aytı öttü, maqta öttü. Göçmender oyunun çempionu dedik, Astana'dan utup geldi dedik. Çuak, Jaylovbayev, Çuak, Jaylovbekov, Çuak özü 50 000 son verdi. 50 000 son verdi. Andan sırtkarı bizden Aliyev Tağlay ağabız özü 11 000 som. Jana andan sırtkar 5 000 bolgonda 16 000 som. Oşol demersizligi көрсөттү. Andan sırtkarı aytıp koyu gerek, bol dagı ötө sүйүнүшкө нерсе, эч кандай эчтекеси жок ушул жерде ат болот экен десе, бизде таластан бир жигитибиз ошол өзүнүн 30 000 сомун берип жибериптир. 30 000 somdu talasты Askat деген жигит жөн гана 30 000 сом берип жибериптир. At үчүн деп. Кол чаап койбойлу. Таласка барып 5 сом бербейбиз. 30 000 сом эмес. Рахмат, ыраазычылык, иштерине ийгилик каалайбыз. Андан сырткары мына бул жерде Сеймак өзүнүн командасы менен аракет кылууда. Ал жерде бир топ балдар бар. Ошол эки балдардын баары берегеп Котчо командасы деп ат жаап келе жатат. Ошол Котчо командасынан Аламанов Сыймык жетектеген Котчо командасынан 124 000 сом ошо байгеге салым кошту. Кол жаап койсок ошо жигиттерибизге. Андан сырткары угуп атасыңар, көрүп атасыңар, карап атасыңар. Мына бул жерден биздин Айбек деген Абыл Касымов Айбек деген жигитибиз 30 000 сом бербедиби? Азыр мына балдарга деп. Андан дагы мына момундай кылыс берип атат. Биринчи келген жигиттерге Сыймык. Андан сырткары бизден ушул аптека кармаган Төлөн деген жигитибиз бар. Ар бир ат жабышта 5 октосун көтөрүп келет. 5 октосун көтөрүп келет. Бул аябай жакшы нерсе. Hoppa ketdi, aldida 3 at bara жатат. 3-нчи айланпа бүттү. Акыркы айланпа. Кетет ал. Арымды кимдики корпусу да күчтүү да. Биринчи кет барткан 2-нчи номердеги Тайфун деген жылкы, экинчи келаткан. Vay ökün arıle salay tüzüle. Экинчи 10-нчу номердеги Дос Аксы районунуку. Үчүнчү бараткан Барби. Бул Элмис деген агабыздыкы. Жолдош дайындап туралы чаап баратат. Михайловка түп. Көрдүңөрбү? Мына 3 жыл 3 эле ат калып калды. Бул аркасында экөө баратат. Бул болсо эмнени айтат? Бул болсо аттын аты алдыда, мыктысы алдыда кетип бара жатат. Жылдамдык күчтүү дегенди айтат. Баягыдай ат жабышта баары чогуу жүрө берип, анан аягында кой берип коюу жок.
Азыр таш, түш, салайынан көр. Деген ғана ойым болуда. Birinci келе жатқан Барби, аты алдыда жатқан Барби деген жұрт екен. Элмис деген bir toğan özüqi, bunu Жолдоштайында Валичаптыр, Михайловкадан. Түп району, birinci жатқан. Endi bir oğanın барын, ушул жерге келгенден кейін, таш түш тағылайынан көр, бұл Мара чечет, Мара. Ол жерде тұрған қызыл желек. Қандай дейсіздер, қандай келет атия? Қату, Бараканов Элмистің 2 жаштық құнаны өте қату. Мұнда айтқанда шанс бермейді қойдайым сұр ойдан келсе. Аттын саяпкерлер, аттын иелері жерде тұрғанда дене ой қалшылдап қана тұрады атын келетканда. Бұл дүйнөдөгү табылгыс дене бойдогу адреналин. Мына азыр Элмис тагы билбейм кандай турат. Чымыркан ойло турат болуш керек да дене ой титиреп. Кел атышы жакшы. Барби деген Барби кличкасы Торо Элмис Баракановдыкы Жолдоштайында Валичап Михайловка түп. Мына түптүк туғандарда уқмыш дайындашат. Бұл құнан, бөлікті түптүк туғандар уқмыш дайындашат. 12-ci номер. 12-ci номер. Талаш тартышы жоқ. Бараканов Элмис. Бай еңіздеріміз қосы. Ана не келатат, iyi ата. Обия ашты. Балада bir-birine çöykönüştіп жауса қалып Arşı söz 8-ci номер менен өткөн Тайфун Бабыл. 2-ci Тайфун 3-cü